Buya mono mwancho murire kwenda gutengereta seni Ndizi TV se kwe manyiria mangi kurense moya mangana maya gwetera Dorcas Kemuma na kwe manya mangi se chinse mo chiri chia rumba gwetera Papasiko kurenda se bono kwariga ni bena se umuroberi bwe CHIGOSORI buna butambe akora tuna inchende mo Steven Captain 001 kotebia mangi alerengete CHIGOSORI aserero iga timu ya abanyasubati kurosorongo rwa Gusii timu ya Kisii Queens FC babwate CHIGOSORI ye League FKF Division 1 barotie manamo ne timu ya Kimati Lioness ningo tebe machibu korwa chinse mo chirichia sameta ya CHIGOSORI ya ndege kakekeigo kuruma gaiga na manga ko kandro chinse mo chirichia AFCON na Selit Kurarero taro gochaka gwe CHIGOSORI chientunda 15 na mu round of 16 ase gati timu chirichia re gwakire kugati yabo kubwa egakombe kyo mwaka oyo chinde chiabo chiasoke wisiko ne chinde chiabo chigasoa ndake ime gwetera okurwano kuonge mono sana gwetere CHIGOSORI babo ayonsi ntosanka wikana gwetera mugane tobwata aigase studio uratebia ayonsi ase obwikana rero iga no araigase studio na omugeni obeire omugeni wenga njoche Ndizi TV chintunda chinyinge mwalimu matuka manga etire amangana ya matemo chiaiga marking results nakyo mwako gochakeire omwako chakire buya nande mbuya manaso ko ngarigania litukulia rero gocha station ye yabere bunenka yane yakabere ya Ndizi TV ndasanga mange specifically related na sport. Thank you so much. Metemba raba ko ria seboni ga kwatera ndake nenka yakabere no tebya ndake nkaibo ya tiri tu mugondo aiga Ndizi TV korende aseboni raba tebya ndake iritari yao na ndake wa mateba mono eligi kwa vile semi yake mengi ya FKF Division 2. Asante iritari Evans Areba timu kutoka White Hat Football Club league to participate ikoroku Division 2 Central Zone twabero re miaka 3 usene iga ya etire konya gotema tori no nyimbira tuchira buye. Asante. Nalete kunegente kia nase bali bonse bagandrete kobwati boli renda yonsi igoro team cheito cha FKF Division 2 icha sange chintunda isato chintunda inye changire gotoa timu goswa se League FKF Division 1 bangire piko to timu gotanga na serombe ne timu kubwa emini ligue mayo swa chinse mochiri kobwati boli renda yonsi nabo kunyara kuba kobosanga na itu chinse mocha Facebook Ndizi TV News Digital abuno muroberi ole live tabin korunse mokire watonyora korwe litali ya uningo iboli kiobwate birengere bya ombiribi nandake sachense mochirichia AFCON andake abirengere bya igore CHIGOSORI chirobeiri onye timu yao kire bade se AFCON tebi timu yao ne ronya ya soki kutotebi ne rerieyu tosanga mange korase ensemo ye CHIGOSORI chinse mochia website ozana wedera www.ndizitv.net chinse mochia YouTube Ndizi TV News ina nsemo to chinse mochirichia YouTube konkera inche ndemo Steven Captain 001 chinse mochirichia Facebook na ntoeva nsema SMS ino to ikirabutere nambere gura kwa screen yao wasanga na ito ibirengari esenchere yemo oseyende nimete eligi FKF Division 2 ne anyara ko bakye gochaka mara oseri CHIGOSORI cheta ne tisano wikiraboniga babanda ko gotwa break no kiraboniga na kesa bali abere se waitate sentunde yangeni so far first leg ngangere kwera ebonete kwera mambia esa bali to gocha kwenda Chemelil na rego cho beya mucheso kianda na first leg ye rap to ende break tumanya kwira no mutinyu match second leg sabali yetu buna na tebabu kale terababu ya mwakoyo ase micheso twakire 8 twatwarire chiwini bere chidro cyabere kinyinge mono ekire isano na twabwirwe limo chipoint bwate kire 10 ase a possible 24 points actually kirense yenusu ikagere nusu ya 24 igere 12 twabere to consider chigoli chire very painful magosa makimake na ara bere kagotoa those bad results lakini the 1 month era ahead ya mid season break ndio shwanga ndo nyale ko kora the necessary so that togo chaka second leg etoke tole shaping ya
Nemetanda kikaye to gwate timu manchobole ko igule nchirate yarire chigosori sara na isato bagugire chigosori ivere banyaga bagosiria gosoria yemo nechichathire chance pe chigosori sano banyara ka bakogenda makari kire time kogenda makari kone kibona ne timu irengia kurende ekoboru andake brilliance andake ya konyore gori okobwa kere gosorire makari gose brilliance yo konyara ka bakego defend kone kibona obo ibore bosio mbori konyara ka bagosira tima nyandake muchanda semo kiandake akorentire maga bana semo ya magega gose muchanda semo ya mutu etari kobeka chigori chinyinge kwane kimwabwire kuna gwatebire bumane gori almost chige mchonzi ntwanya ko batari konyore gori igo ntogoteba nga attack it ne bwa tobokon attack it ne ngijire. I remember only one game twale kwa kana gucha youth nero twarute draw ya 0-0 but all these other games konyora tura at least gori yamo na maximum ndo chitwanyore nibere tokonyora bitune gori yamo na ibere. But unfortunately, to score it a few minutes later, to afungu. So I would say, a problem to buate, igere defensive. Takatako very honest. Our problem is defensive. Nakarongo tebe problem igere defensive. Team thing and defenders babuate problem. Ekigere defensive togo teba, ego chaka, kuruaria sumupiro salikira. Oriole gochikos konyonsie goli oluzio mupira enginja correspond then bali bamuhete backup ma yachi midfielders bakka goli acha konyonsiwa ali no problem enenere and as I said ntotagete kuligereria na ku work on that one very much for 1 month seriously. I think eto kolega asie go deal na defensive bikegera banga attack creativity yo mchezaji. In fact yanga as a training tomo ndio training mchezaji ngana kiago attack lakini wenda kuma training na kiago defend chi principle chia defense or provide pressure, provide cover, even to bunabiria. Those are the things nkagere to bwana to focus on so much na ende bichiko tokonya second day ke gochaka. Nema itanda ke igoro ikego nete usanganda ke igoro ya timu ya White Hat FC ase aviro BS teranya rakabage kwa babu yani maite a transfer window FKF division 2 nyare kabage kwigoro bwango iga tawre timu chinyinge cha FKF division 2 kati ya bwe timu ya Gucha All Stars chense mochiri cha tendere chense mochiri cha Small Simba bakubole nakaba ko soli verse oki bagende trials nakibaro sembanya oraba ko soli apa ya na bande bali wote chinguru chinyinge andake bagora basori ko timu chinde osebanya oraba bande kwetera chense mochiri cha loaning timanya ino mero beli kimo bwatandake se transfer window ya FKF division 2 kile timu ngotwalere arrangement yaye yo identify aba gosolia nchenye kwanere gosenkwa on behalf of our team ntuliko genda the way ya trials kegera trials yo muntu nabago chiri tukelimo I impress lakini go kumusign etoke ngatali go impress and the opposite nero nabeko nyarekana omuntu kero kendo a very good player ajiche atwara a lot of tension ingana ki ninchengete go trials ichi omaro kotaba omogosori omuya. We have identified a few players barange batatoiga whom we are going to sign during the transfer window. Usually ntwe to prefer kuligeria yaba gosoria in their natural environment to agenda setting yabego aka ebene friendly ebene tournament gose whatever it is to replay yenga wena bakonyara gufite profile yetu na bakonyara gufite team yetu. That's how we work. So we na tebiro ready to arode bali to go sign but in place gitura round na during this upcoming season na buto konyara kubaleta egeretoche ko improve na go reinforce kikosi yetu. Metenkwa randa ke igoro ya defense line yeso watana ke keromo piro siride kandi nakobekera mu cyane ke same ya defense wente be collective responsibility go chagira no lio sirio mupira reaction nereri cover up nereri pressing nereri manya rense meri ya goalkeeping nero nese monero etire mechande menge se timu nye timu ya Shabana FC timu ya Manchester United na timu chinde nero kidora tebe igoro ya goalkeeping section yao. Actually watebire gento konye nebire even in our team na to kwa nabonega our starting goalkeeper no mwana of form 2 over 14 years. Of course, nabwate bright future ahead of him. Lakini specifically ndubune team ndora tuara goalkeeper trainer. Goalkeeping ne department is different from these other departments. Chi skill pa ko so managing na abantu wente ko bahando na ba. So, ekerego toka nga se team goalkeeper na ro lakini utabuga tie trainer, and then most of the time nabako nyoranga things are going wrong, and I think that is the biggest problem which are created from the grassroots league back even the Premier League team yuwatora
Where there is an absence of a goalkeeper trainer, then definitely skills chiri, the right skills nguji chiri chiabura kwa nyoranga performance ya very problem. So I crisis ikero kinkero and yale kunyalikana maybe long term as a team na butwale ko tema turanyoro umuntu kunyara ko work specifically with the goalkeepers, it will be very good. Now every other team na necessary nyoro umuntu ko work ni goalkeeper aliba kunyara kulan na go improve na ko baba ya muno. Nimaite gore ko sanga kando na mangana training anda ke ese chense betu chechi goalkeeper nimaite kitim neti nyinga chechi gosori chikuwati omurobiri wechi gosori kando na kutwara anda ke goalkeeper trainer na ende nere buyanda ke chitim chatwara adept ense meri ya goalkeeping krobata anda ke aba goalkeeper no nyaba bepatatu akonyara bono oyo omoga akorare oyo ndo nyare ko baga kuboko oyo omoga utoro muchano kwendo be ubate goalkeeper ye moyoka anda ke jatuwati bo buyibonge nere buye korororo to ko bekera mamocho mange to ko munjura bintu vinge mbiro arora nyara via nambara rovali biese ground ball abande mipira ya aerial ball gatie vinde korenda na kede vinto chitim chwente chibe chigokora gochibosio kwane kibana mangana bere bya konetera na se erombore ni maite erombo bwate chitim chinde gatia be timu weka wote be timu ya Gucha Youth FC into bwate timu ya Sportif Nyabururu kuna wote bende gatia chitim chinde mobata se rombe na okiraboniga akiora tebe ranking ere okiraboniga ase competitiveness ase zone yore. Ingiso kwanira about your table etimu bone tanga nige kuru kugucha stars abo baraba gani ase ligue kerne season ya basoete babwatiwa if I'm not wrong I think bakubwatiwa na Isebania Gusegucha Youth ababa tanga ne wata 19 points bakolera waka the 9 matches. It's a performance here ingia precisely into as a team etole number 6 bonega etole a mid table team ase nje elugera basongo bago chibateba na temire korolege ndeke for a long time ekorole kanange kere team ya very promoted go che league yenye for the first time ngotwara bali motivation possibly na kiki ya changiri ni ukama asia babaito bakuru kugusha stars batole performance yerengia na apart from motivation maybe ngotwara barogo semelinga na bako nyara okora buya bagende the next level. So I think Gucha, the teams chia Gucha Chonsibiri Stars and Youth, they are very competitive. The team Nero tu aroche very competitive ne team ya Isebania. Although na bete suppressed kura last weekend, vaya na nete walk over against tema moja, so nga kumisana nkikia bete bado tinda understand. Lakini truth be said, competition ya say league yetu nere very very tough. No any into no at 11 points. Only the second leg 9 matches times 3 points 27 ego kwerende pool ya ito kegere petole pool C but there is room on the wense na bakonyara oponyoka negenteke na bakonyara kuponyoka kwa be winner depending on how hard which go work in the second leg muntu gakorara asinini league no rutuna kwenda yo korara asinini eto na 3 points na bakonyana rekia murule koboko amatekana yo ikagotea na etimanda ke gotira ngoche no mokibwe gweto manda ke kwana kibuna ntobandi tobe igorari una weka wote begoreti buna ya Gucha Stars etimanda ke na ritanga ni pia Selegi FKF Division 2 tukwande semo ya Regional League ndo jomo kibweti mia Jenga Talanta Mosora FC Nero etanga ino ikiraboni ga season se ligi ya Nyanza Regional League ese bati timu chiabo Global Connection wiki ya eta tukarore timu ya Mosora FC akonyorobo bui ese bare ko sori ese Meria Stadio de Mosora ase CHIGOSORI chia Regional League kuranda ke shabana nero ya tira abunoro notara randa ke trend ya kerugo tira baswane chenguru chingeni korende ndo ikabuto nyare kova tugusanga amange inyorabuna onyembo no kubata na itu no muroberi bwe CHIGOSORI tore na Mr Evans Areba no mwalimu aseskuria Cardinal Otunga Mosocho tari mwalimu wa maths korende omwalimu mulimo mwangao na mangana dengete CHIGOSORI nchende mo Steven Captain 001 Ndizi TV ogwansubo mo Gusii muroberi bwe CHIGOSORI na Captain 001 bara baso irense mo ya Facebook kwa kivuna kwanyade kwa bakororekana kwa baso muroberi gati yabo nindo chaiga Edwin Omwenga awate abuna korwa chinse mo chere chia Kajiado neko present watching live nindo chaiga yo besho beshai hata una following you live ndani ya program nindo che selector ndege KE Kenya tabuna mimi ni ndege Mose korwa chinse mo chia Gesoni niko ndani kama K kama kawaida. Phyllis Nyakundi anasema I'm following you live
mbuya mono abongati ya bali banyare kwa bagosange birengeri byabo chense ya mochiri chia Facebook live Ndizi TV News Digital wali mwaturikire chense ya mochia SMS line nyare kwa batukobwati ya yuansi kwana kibuna amangana nyare kwa gakoba gagoika ke boikrano kulengana na buno kunyara kwa kunyasanga nemetase entunda ya ita ndoroche timu ya kuchutike kwa tema korende ya ikanda ka chense ya mochiri chia mini league na wekera tebe entunde ya ndake timu ya Gucha Youth Gucha Stars mbale bosi yari komyakane timu ya Kiare Isebania timu ndake kurwa se pule ye liba gandororase chitimu kuroro gongorwa Gusii andake utangane pule ya karomolia yo ikire sinje inere step entangani ye timu andake kurongorwa Gusii kurwanira kwa so league ya division 1 na bekorekana e chance ni ero ekiagera una nago tebya asuna nakwa na before among the top teams chichara kana ko mukisana Gucha Stars is there, so if they maintain a form where the first league nabakonyara bago top at the end of the season na rodi Gucha Youth nero ke kurwana na boranya nandeke go top. Apart from Gucha Youth a team nende chini team cha Gusii ndo chichira ahead lakini rende no nintu you can also don't write us off second leg nabakonya to bounce back nabatoko kora top in the second leg. Matata kitojogo sema tukwemanya mange igori ya FKF division 2 igori timu ya White Hat FC amo na timu chire season enyora buna echidali timu choka kororongo rwa Gusii chira se league FKF division 2 ndo batachi zone chinde se timu chinde cha rochi timu buna timu ya Muruga FC timu ya Hema moja Buraika whatever kati timu chinde andake ndo batachi zone chinde na timu cha Gusii njira chinse mo chiri kati ya timu ya Nyamira Super Eagles timu ya UTSS Emeria Mozart Bet Cup ndo chandake timu ya Bomachoge Brabu FC na Conference Emeria Mozart Bet Cup timu nyandake rorongo rwa Gusii na kiyokurira ndake ngana ya timu cha Gusii na chochugue tumana kuyegena kweli kadege se kwamba kedikia Mozart kwa denta mo timu kwa FKF division 2 wekense mo ya KPL next step ingia sana onye ndia nyale kanete nendonye maybe to ba bit keen to nyale the right information nani ntuanga na watu wa register but I think it wa etetwe hiyo information ni kama ilitupita ntebengana ki it's a good step kutwara team cha grassroots because division 2 actually ne grassroots league mbuya sana kutwara team chigo participate in that league for what reason one sometimes ingo takabaliwa ka friend ne team jichire top flight premier league teams chi friend chiasinya so it's a good experience as about chigo ka ne team chigo ka top flight football that is one two you never know na kwa na alibi fonga team njire chigo takachara players in their natural environment Mozart Bet Cup na bora nyale ya an opportunity as a players babere batatoiga from the grassroots teams nyale ba rore kanene team chiri chigwa ka league yegoro aba interested na bakare kurende babaire then even besides that a point ya and I think ya maana sana the quality mupira abantu abago chigwa ka given that the team ya Moise in division 2 and maybe a team ya division 2 is playing a team ya Premier League the standards are very high as a team ya Premier League learning in chiko take place nchengo ka division 2 nkolani inde inkinda nyale go boro korwa as a team area in many aspects from the warm up perspective the tactics perspective friendships will develop maybe you will find friendships between the coaches at these teams chigo develop with the coaches from that level so generally networking which will happen here as a very keen and I think essentially those are the most important lessons and the most important results traje konyoro kurwa se activity I don't know kera nyale kane nabora nyore one of the grassroots teams if it manages to get the ultimate prize then nabokonyora ya improve their financial base ekiagara we are struggling nature so the ultimate prize onye kere chimilioni 3 you can imagine chibese chiri chiso team ya division 2 nabokonyole binte binge bya change players ba kanwe ba motivation equipment chiguru and such like
Nemetara ke tuante kwemanya mange igoro ya CHIGOSORI CHIGOSORI gogora Gusii anda kitojogora ngane rengeta anda kichite mukuru ya semo ya FKF Division 2 ese kando ne ligi ya Kenya Premier League ne ligi ya National Super League Gusii te kwa timu ase ligi ya FKF Division 1 konde ligi ya FKF Division 2 ndo wata chite muchinyinge na tore chite muchinyinge in terms of structuring yabo tiravangi yese ndo kero sawana wo CHIGOSORI Division 1 lakini kwa third tier league sense ya Kenya ne ligi more exposed na bite vinge biga ne technically tactically technical bench kitimu kitware complete technical bench unakwate batu ati goalkeeper trainer na bila nkaranda ketu ati assistant coach ere professional coaches timu nyike chibati coaches very trained na bakaba approved na CAF ndo right muna bomacho gandake communication tebe tibu ya junchira nara keranda ke coach ago chana assistant koranda komo chanda sanda ke Kanuri na Steve Biko go taiwana go taboro to Steve Biko akongusa magega ndo right Nyamira Super Eagles ke go strengthen technical bench yabo tiba nanda ke technically aro kayomo chando le usingi wente kore kaneri inde timu cha FKF Division 2 chitware structure burongera chikore chibe more competitive and data ere more appealing to the players na stakeholders. Amangana na birago contribute to the kind of disorder or toki kwa restive was Division 2 was any other level. Take tangani nye kwanera as a person inchena betene desire nge karakali kaswa ekirasi ya coaching so ya bidiri individuals baida bara attached as a club was totally attached. Number one bare karakali montete bina ki na vera so mupiro for long te ngende kirasi nyora masakara nyore the know how ikine ngende tangani. Secondly, I'm in a team where I'm offering free services, so think of how many of us have the papers. There could be a few friends bana might have wrote tolinga na baro kirasi yamo but bangira kogenda ko practice mupira asengenjo bao de ambao practice watalikanyora kende for income. So some of the reasons chiko gara structuring yawe problem pesa nchiyo se resources nchiyo kabere willingness yoko volunteer teyo. If these two things could be addressed onye chibe chiko toka abantu bahaya the right professionals onye chibe chiko bora abantu batoke bakoraki bawe volunteer. It's the only way we can have structures. Otherwise, in the absence of the two njendo chenga na bostire kutigara kobe one man show one man team ekiagera uliororo na rogo chikoendra kopo unless nyora abande bale willing gocha kumojoin batere ngati kutora sukuma ne banga nduri konyora kende. If it doesn't happen, then those chaos will remain. Na to our federation ya temire we insist in teams at certain levels minimum qualification bago tema ko tebanga siji Super League we ketoke coach ya KFC siji division league to division 2 coach wate KFD. But the question will still remain na kyo attract chi coach chi C na D akirota bwate kendo koba unless you wait for them batavenganje nimbwate C na achire ndetayale gukora egasi. It is very easy kurue policy lakini ku implement a policy many of the times yakobe problem ikiagera ngoga niere infrastructure emanye koba implemented. Kawa kwata ni vekio Football Kenya Federation nsemeri ya region nsemeri ya county nsemo ya nsengima igo mwekole ko chiti mandake mochando nenivo mochando nabantu goteto mananda kekenjo mono kereba kwenda mageria ngwakanira bale besa natali banga ndakena mana ya uchumi para twale besa baleru guchiwakanira gosomera egento Watanya ulia gasi raisi ya senivo kose sponsorship itali ya chiligi chinyenge ya timu chinyenge andake yaba negento ese sabu yu itali kwa nyora ichibu lireli ororo nimaite kunegeti randake kiombegia Football Kenya Federation kiwente keweke sabu vosio wanamono makoyo wa topa choli andake bwa ekiombegia FKF kanyora avisiengeni igona mangana andake abo entagiru kebwe kone tutia na mangana ringeta yuto anda se ligi ya Nyanza Regional League nelige korentamo chi county au chirase nsemo ya Rongo rwa Nyanza tubate chi county sano nemo tugatwara chi zone isato tugatwara zone A zone B zone C na se zone A nerebate Kisii county na Nyamira county torochi timu awo chikwerwa ndira na bana ikagoteba ewiki yaita Musora FC yanyarite kwa gukore timu ya Global Connections na lero ne agosori erubeiri igendete kwa gosori gati ya timu ya Global Connections amune timu ya Mayaka FC
ana tiri bagari ya bene ryo gusangana umubwatani Petra Anyona korwa se team ya Global Connections utosangire bengeri yabo igoro ya kwerwe batwadire wikeye posibwa iganga babwata se ligi ya Nyanza Regional League. Kwa majina naitwa Petra Anyona. Mimi ni coach, assistant coach wa Global Connection. Tumekuwa na mzururo mbaya sana tangu tuanze ligi yetu ya regionals, kwa sababu tumeshinda game 2-3 na pia tumelose game 1. Hizo ndio game tumecheza. Ingawa wapinzani wetu wamecheza game mingi kutuliko, lakini tunajua kwamba tutatia bidii ili tuweze kuwafikia mahali wako. Naizongelelea game ya last week ambayo tuliweza kulose against Mosora. Haikuwa game mbaya vile na haikuwa game nzuri vile. Tuliweza kulose concentration tu kidogo na tumeweza kufungwa, ambayo ni kitu ambacho tulikuwa tunatarajia kutoka kwa hiyo game, matokeo yenyewe tulipata. But we believe coming kesho ambayo ni Saturday tutakuwa tunacheza na Mayaka FC hapa nyumbani kwetu, tutawahost hapa na nafikiri tumejipanga vizuri. Hii wiki tumeweza kucheza friendly kadhaa karibu 3 hivi, kwa sababu tumejipanga kuhakikisha kwamba kesho tutakuwa tunatoa ushindi nyumbani. Hiyo ndio naweza sema kwa sasa tumejipanga vizuri na natumaini kesho tutazua pointi zetu. Ino wata ne korwa se team ya Global Connections FC nimete ne team ne kwa bero ko wati morone team temere gwetu pasana kurtense mo Nyamira ke ko team ya Global Connections team ya Moruge FC cheto mire sana mwako eta Moruge kaninchoria gaswali gimore ya FKF Division 2 mwako yo andaki hate chite mchikorege monense mo ya Regional Nyamira ngati yabo ne team ya Global Connections FC twera kora tebigoro ya team ya Global ko ba diara chile friendly Gusii ya Kisii County ya Kisii Nyamira na amone ligi ya regional. Yes, ekaruna regularly table. Last time I was checking na nyoretenga they were not doing very well, and nabona beteno kumia kenga nki what could have been happening. Earlier on na kwa na teba ekera ko nyore team ya very certain league or position amatuka mange ko nyoro bworo mbere boko machigoswa team anyago say that could be the situation right now. Kegera tindi in contact mungwa na lenge in contact na no Global Connections na chankala ninga ga move te akanda Nyamira CHIGOSORI, so team the direct contact one kana barabo. But I remember they have been there for a season ya gatatu bone yere in regional a season ya gatatu, so ba very season ya gatatu performance yako ranga ya very a bit wanting. I do not know if it could be quality, because yale kwa bang quality na bubara na una roba bwe kombe kitu tumasabu kyo mheshimiwa Wambura. So quality might not be the problem. Na vera toke fatigue either. Go say tactics go say no nyem players jise konyoranga maybe abantu barenge key players ba move it out. Team yewe kaya struggle sana. Abora nyole vitu na bibi kale guchangia performance yabo, lakini rende it's a team na amanyete yarenge very well organized from before, and I was having a lot of familiar serenga ngotira yarenge nero echigote joiniga goseto suke to yetigererie bagegere echigo take up its slot in Division 2 jedimba savere tamaya. I hope as a unit they will be able to deal with their in-house issues, maybe streamline a team will reach back to its good form na be kunyara gutira progressively ya ke higher league. Demana sana anda keneve gota bi CHIGOSORI chiro beida se ebiti awa esense mu ya Nyanza Regional League rero tubata CHIGOSORI ibere cyo kana chinyinge cyawe no chiro beida se litkoli yankyo tote na turigeri amana rengete CHIGOSORI ya abasubati ya se rero to league ya FKF Division 1 ero anda ke league ya daraja ya gatatu asense mo ya league ya abasubati na kurwa sorongo rwa Gusii naro SM ya Kisii County tubate timu ya moyo ke timu ya Kisii Queens FC. Nsema ya Nyamira gatwara timu ibere andake timu ya Hema moja amona timu ya Lowland Starlets FC na kurwa timu ya Kisii Queens FC na gwanda kwekera boniga bari bosio gati timu echo na ikirego tebase ligi ya FKF Division 1 ligi ya basubati wiki ya eta mbanyara kwa bakogosori amona timu ya Vikas Queens FC ase gosori eyu nego Kisii Queens ya wete chigo libere asevosa na watiri bagaria bene ndiko sangana omoro kyo monene bwe timu ya Kisii Queens FC na ayana rabwate yogoteba.
Okay, kwa majina naitwa Ruth Omai, but kwa team natumia D. Hiyo ndio at least wachezaji wanaelewa vizuri. Okay, gonna talk about game ya leo. Nimekuja nao nikiwa na pressure, though sikuwa na pressure sana. Juu nilikuwa nimewatch game ya Vikas wakicheza na Lowland. Nilikuwa nimejua weakness wako nayo. Game zao si za tikitaka, game zao ni za kupura. But I thank God sijapiga mazoezi for the past like since tuenda break. But nashukuru at least wasichana wamecheza, wamedeliver. Game imekuwa sawa. Though first half kulikuwa na pressure, but si haikuwa pressure kubwa sana. But at least ninaona wasichana wangu wako fit, siwezi kata. Hii ligi ni yangu. Sichezi mara mbili hii ligi. Mara moja nikiwa nimeenda step wengine. Okay, kwa ranking wako katika kwa sasa wako 3 points ahead of me, though I have one game at hand, of which niko sure you win too. It's a home game yenye ilikuwa postponed last week. The thing yenye itafanya like hata kama tutakuwa na same points, goal difference ile inaweza nitoa up top of number 1, but niko sure kuna hizi timu zingine, nikifika hizi timu zingine nitamake hiyo goal difference, at least nitakuwa number 1. CHIGOSORI yuko sense moya timu ya Vikas Queens FC mbaita beta machibu kolende mbaisa negetianda kena interest rimbi ya bugeti bwa CHIGOSORI yeyu na wakora kwa usanga kwa morokia monene bwe timu ya Vikas Queens FC. Tumejiorganize vizuri sana kipindi cha kwanza kujia paka dakika ya 72 ndipo tuliweza lose concentration, but tulikuwa tumecontain game vizuri sana, especially considering uko away from nyumbani. Unapata game ilikuwa na run vizuri, but referee kikweli anatunyima nafasi zetu, maana tukifika pale siku zote wanapaka wakati wote lazima na kibendera falls za kawaida ametunyima, but ni tuseme tu ni hali ya mchezo. Tumekubali kushindwa pia wasi mshindani, but tumekuja huko pia tumesoma kitu, nao pia wamesoma kitu kwetu. Wao pia hawajapata rahisi, but kuja kama ijayo na ahidi mafani wetu. Ena kora sema ya Vikas Queens sekunde tegura ndake sema ya Kisii Queens wateva wekavale kobe komo kikaraba kolide background research ye timu ya Vikas bakanyorobo bwiwetere basori yeyu baru ira yo kobe komo gesi CHIGOSORI tirevosi na lero iga magwate basori mune timu ya Kimathi Lioness asegetigia Summit Grounds na torero ndelero bakotwara character bakobwa se goal difference chugo livera se babwa 3-1 timu ya ndake se Vikas Queens egendrete timu ya Kisii Queens egendrete kobe komo timu ya Kirabonige kiora tebe gore abona ndake support iriba kwegu okoba nere timu ya basubati use abanyaruka ucyase timu ye ligi ya Shabana nche nare goteba omuki bakobeka nomuya tindara so far sebatu ari result kurukwelos unless maybe ya happen tintamanyiti lakini ikiraboni yana ya mwono basiriri osori ya moyawe kero korori timu ego perform consistently buyego, it means imba understand what they are doing. That is number 1. And then number 2, besides you understand kibawo kora na already nandina abantu bakabwate some kind of organization. They have been able to talk about the opponent. Ekero timu ikotua ability yo kwenda ya some game ya opponent ine timu ere well organized into talk kwanda few minutes ago bwana ndemo. So ego toko yoruka opponent analysis. It's good ekero bakonyo liba kali okogenda bakora analysis ngana ki opponent yago aka, but more importantly football to goteba ne game ya chances timu ekonyora chances chiaye yachitumika konyora chigoli ne timu ekonyora chances yatuguta abuno difference yego chiachira timu ere very clinical kare yanyora chances ye they use them. I would say that is what the Kisii Queens is made of, because we have been seeing them getting these good results. Would say bagendere no mukiye babwate and ande buno tabo timu chinge cyaba subati koru Kisii. I think you have said it's the only team waka. It's a good opportunity for abana abanyaruka bali babwate talent
bakunyara gwaka ngenanka if opportunities come for them banyore kogenda top flight football ase bagwaka no mishara that will be very good ekiagera economy na bakonyara very empowered economically na even as a nation na bakonyara ba very resourceful as a national team ito ya Harambee Stars. Let them keep up the spirit. It's a good one and I'm hoping and wishing that Bakoli season very strong. Bagokora, what is the next league? National Super League. Yeah, National Super League. I am wishing them the very best and I think let them put the best foot forward. Batire to the next league year, National Super League. Yeah, women. Rakwandira ndake timu gutibeka mabage konyora ne kene senjore romba nyora libegaria bene gwetere a penalty tor mbanyara kwa bakuvunga a penalty eyu lakinero yaba konya konyore goal difference ye chigoli ibere andake kuvuga 3-1 asia solidarero na sifadio mancho murieli Kisii Queens FC enere ntunda ya bentangani kwa base league ya FKF Division 1 ntunda ya ita ebare kwa Australia league ya Nyanza Regional League bagatangana serombe batinge bakagenda ase emini league chisema chirichiara ina udinga kuma Bay Stadium bakavuga enseme yunakereva buga nerabone yabatirete na oswase league ya FKF Division 1 korukisi entunda ya eta timu twabwatanda kene timu ya Gusii Starlets FC kurenda se ontunderi ya nyarako bakegweta bakabare relegated kwenda se league ya Regional League magega yokana na chiwokova isato andake inerego toebiche ya enkoyo yabasubati kurwa igase Orogongo rwa Gusii County ya Kisii. Kone semo ya Nyamira timu ya Lowland Starlets FC wikiraboniga bagosori CHIGOSORI sano na isato kone sekuru CHIGOSORI echu sano na isato wikiraboniga ngabota chi point sano na ibere chioka bara kolibia tobatite bare bene gusangana omo team manager bwe timu ya Nixon Obiero gukinga kiecho romo likamane wekembegia Football Kenya Federation ase sub county ya Masaba North watoe bichenkiranu ye timu ya Lowland Starlets ase league FKF Division 1. Jasa Marieta yongoro ku Nixon Obiero manye kanita Abraham nde team manager ya Lowland Starlets team ye kurwa se ward ye gayeri goma astorero na boy gase constituency ya Kitutu Masaba ime ya Nyamira County tochi sa FKF Division 1 league ya women uno tonya kato chiesa ngo tonya kato chiesa imepira ko twachagete season yega mepira twachase kaboni gane 5-2 nande ase mepira ye toge andrata go rwana sana tora koribu ya lakini rende guyopunga nyasaye na tokonye go chimutu ga njera twerobeiri tonyaka to korabuya so far go to bwata ji point 8 ase mepira yons gona bokoranga tora korabuya but rende in future una to kwa nega senjo tore break twakore signings chinya to introduce the players ya bageni ase squad yaito toma etenga una to chaka iga next week tare ine ase game tukabwate entangani yogo chaka second league tonyaka to chaka no wina ase season ye mero beli to bwate bona second league ne ringa tonyara kwa to waka omopiro oyo kero omopira to waka at least mepira yanka yons tonyaka to konyoro bobui rinde lio na tonyaka to goikere goal to abwata ase season yega asamulita ngoro kudiki wabe ntwebu na abana sport twajete ase Lowland ase nginjiko support abana babake atinyaruka especially bantu bange bali create ase mipira yaba subati abo bali ani yaba sacha abo bali create mono yaba subati twebire sana omwana omwiseke bwebiru sana ase mipira na abwate talent so buna nje assistant coach ena ngusetu esoko ngusesa abana babwate talent ese county yetu ya Nyamira tukarana tigatoche tokoleki tokonya abana asa abana batobatike isiko asama tobatike isiko na bakonyara mangana amange ometu na abana baisike bakore kwenda bakubwangese birengere Evira vibrengade via timu ya Lowland Starlets FC kwenda weekend ya bali uchikwa hapa kutwara CHIGOSORI kwenda ina mwana dengetenko ya basubati igonto vamone senko ya basacha tuwa basubati baita na waronko GOSORI vale kobatire bagalio kobasira nyara kova gokobasira kwana kibuna panyade kwa gusikabusira kumanyabuna ngobwati buvale na eyuna byo kuba omo wetera nchira yemo gose eyende ukirabo moncho modito kwa batakwenda so mutima Mokeira tukoirana Otavia mange iguro ya egosori ya kiosani gati timu ya Shabana FC bagosori wiki ya mone timu ya Mara Sugar timu ya National Super League avange bakagerete Shabana nkobu ile egosori ikolende ikaenda makali ya chigo libera sebere ntosanga yuwa mange konda sebono mutima Mokeira ngora natore
TV Ubwansu Gusii. Enyagetari ya Ram Hospital Kisii nige korwa bokoreri bobo bwenya ase ebirengo begoro. Abokoreri bakorwa ngamona in and outpatient MCH clinic gose maternity na bagokora consultation, ultrasound, CT scan, X-ray, dialysis, occupational therapy na physiotherapy. Gobwenya bare omuchando bwa maino, bwa maiso na boigo amangana yebirore. Okubarwa goke no kubarwa okonene. Boigomba bwate eduka ya mariogo. Ngurwa bare obokoreri bwa ambulance chinsa emeronke bere nanye. Gwanchira bare insurance chiko bwatia. NHIF, AON, Minute, Liason, APA, Madson, Britam, Trident na boigo area ya AAR. Naboko batarera asenyagatari yabo ya Ram angene kigambiro ya Kisii. Gose nabo wake simu wetrase namba 0725150744. Ram Hospital Kisii. Health first and health always. Chinsa ikominenu sugwe kensa yemo ya maragoba. Kere Jumapili nichinga kichumurubilio. Wemisa Jumapili na Joseph Mokogoti. Asireteli atata elio mwana alio moyo mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo milele na milele. Amina. Milele na milele. Amina. Tumsifu Yesu Kristo. Umwanchwa umurigerelia ngokwarigania asomorobero wemisa Jumapili. Gaigana otokonyora amaigerio igoro ye Biblia. Gaigana otokonyora chisara chicho cha Katoliki alese twebire twonyara kwenyoria na gaigana otokonyora atano amatingu imeyo morobiro. Ogosoma kwebanjiri amatera aliyugosaba na boiga abateri kurwe chikwaya ao abo bagokorentera amatera atana amatingu yemisa. Wate tarikina inche Mokogoti Joseph kila Jumapili chisa 10:30 mpaka ense ya moya maragoba tomocha. Twari tariki kere Jumapili eliubwegokia ime ya Ndizi TV. Chitariki 14 cyakera umutinyu kaberekera umwaka eri neri tuko lyo korokia obwanjani ocyase bari twanjete yani Valentine's Day. I've got some boxes you can share with me. Wacha kuvisit ushinami. Intubu na Ndizi TV Valentine's y'umwakoyo nigo twerure korokia obwanjani boito ocyase abana ba Kiumbu Holiness Children's Home. Nabugusanga nainto kiriege ke oranyara ko bagugutwara asogo gikyase cyabise cyiteje cyo gutuka kinsamo kiri cha embassy ekero kugenda nyakoe usi wa Kisii wetera sinamba enoti sana libere inye isato isana nemo ibere isato sana nesato isana libere eje teni tushare kila ambacho mko nacho. Tunawakaribisha hata wale ambao ni wasamaria wema. Ukisikia kutoa kila ambacho uko nacho, mlango iko wazi, karibu sana na tunawakaribisha. Boigo na gugwikirana nekewa kyao ky'ubwanjani unabone endagira chianga ebirarero ebitamba by'abocini by'abanyaruka ebikoroto egatiye binde ime ya Kiumbu Holiness Children's Home chitariki 14 cy'umutinyu y'ubukabire umwaka w'2024 iryo kubahorokia obwanjani abanabo. Ndizi TV, you are our Valentine.
nege nteki ya konyori bintu byo gutumika aseduka na nege nteki ya mono konyori duka buna Capital Lights and Electrical Limited ejeko ni chitaya chiwaya n'ibintu binde binge byo gutumika asistima nkoni yabale chiwall brackets chiwaya cha East Africa Cable, CCTV, full moon, floor lights, extensions, panel lights, 4-feet tubes and 2-feet tube key sockets, na room heater, fan, snake lights, garden lights, fridge guards, chandelier lights, security lights, na solar floodlights. Banyore imejumu chukisi opposite DTB Bank, angena Shell Petrol Station. Nepokuba akirisimi ase namba enotisano na ibire, enotisano nemo, inyisano niseto, enoti marakabire. Capital Lights and Electrical Limited, where quality meets the purpose. Naisiko yorogongo rwa Gusii abasubati nabange bakora emeremo eri kagaire kobanero eyabasacha Konya mataro musojo kaende musojo nigo turatarira abasubati abaiga eri kumanya ninki gekogera bakora emeremo yiga eyo kagaire kobana eyabasacha umera na nche Dorcas kemuma asomo rebo mukungustengo eri nkomanye amange kerali tukoria Jumatatu jinsa ibere chama baba ya Ndizi TV editumumanye omukungustengo ningo Womukungustengo Jumatatu chinsa ibere chabutuko na Dorcas kemuma. Ndizi TV Ubwansu Gusii Kuikira bono ayabunu mwagachi kwa manyire duka okugenda kujya ibintu byose biriyo gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitari cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igo kubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo ekikobe kwesiko babwate sanitary wares ubuna chising chibakuri chete cyo cyonsi showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors, na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paint no chire mbabwate chipboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards hebinto au byo gukora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chingulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers. Banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase namba enotisano nebire eye mokianda inyeisano inyeisano nemo. Osmo Traders Limited, customer satisfaction guaranteed. Esukuru yokurwa morokerio yobubwenia ya Ram Training College egutoka imejumu chukisi nige ukumanyabuna nigo bakurwa morokerio yebirenko bigoro na nigo bancheire nekiombe kiamangana yechisemi technical vocational education na Nursing Council of Kenya nigo babwata mabaga asechikos chikobwatia diploma in nursing, clinical nutrition and dietetics, medical social work voigo nkwegelia bale theater technology ama igelio a HTS NASCOP nkurwa bale nigo baokora matemwa a Kenya National Examination Council Gusenec asebali bakurwa tambe mbabwate chi hostels chokomenya nigo bale asenyegitari ya Ram ere ange nekigambiro kia Kisii low court mbabwatoro sagyaronde ange ne kanisa Deliverance Church imeyomo chukisi apply riba gabono ase billboard
box 81-40200 Kisii Gusii o Kisii miasi namba enotisano na ibere yemo isato marakabere ibere yemo enotisano Gusii enotisano na yemo isano na enoti marakabere ibere isano na isano nemo Gusii enoti isano na ibere isano na kianda enoti isano nemo inye kianda naboko barikira liuko ase email yabo info.ramcollege@gmail.com. Omorobiryo bw'ekigosori na Steven Ndemo nigo gendereire gukumanya aliya gukorekana kurwa sebirubo ao byorogonko rw'Gusii Kenya n'ensenkima egati yalyo konyora namona ababwatani kurwa CHIGOSORI ao kurwa sama minyoko chingundi karate umupira bw'enkoyo kurwa CHILEAGUE ao buna regionals National Super League KPL EPL La Liga Serie A Bundesliga chinde chinyinge rero iga ngoche ya mas demo korwa segeti ya Kenya Green Stadium ekenege tigi ya inkase timu ya bumachoge barabu inyora no mulbeli bwe CHIGOSORI ngoche ya mas ya korwa segeta senikia Ndizi TV nabuna botambe eta nende mo Steven captain 001 yeseketa senikia Ndizi TV kera lituko rya Jumamosi kurwa chisa 10 chamaragoba goika chisa 12 nenusu CHIGOSORI ime ya Ndizi TV. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Eskuru ya St. Anne's College ni gotogo kwari bagario komenta ebirengo by'ekisemi ase chikosi ao ndobwate ekosi ya ICT ase krengo ya certificate na diploma na boigo computerized secretarial ndobwate chikosi chinde buna CCTV technician, video editing and sound production, computer technician and programming, web design egatie chinde ndobwate amaigerio yokobugia piano na boigo ebirasi bya computer asabana ba primary na secondary na boigo bali bakorire form 4 nigo togotoka ase chinsemo chikobwatia Kisii asamaga cha Uru Plaza egoroba ya gatatu angene benki ya Equity Nyamira asamaga cha Timi Building angena juakali asepare kogenda yanchure Keroka asamaga cha Cooperative Bank egoroba entangani Ogembo wa Kenya pamoja sako egoroba entangani Suneka amagacho a Dennis Adwea ase estedi yechigari cha Migori Nyakoe ase chiro ya Nyakoe angene junction ya Marani Rigoma ase chiro ya Rigoma angena Vision Point sako Voigo branch ya borabu ejuego toka imemo choki jauri Erio kwerikia nigoga neirie result slip ya KCSE ekebande gose waiting card ebicha ye passport na boigo chilingi 500 chyo kwerikia St. Anne's College, a center for professional academic excellence. Ndizi TV ubwansu bw'Gusii. Mbya mwana kogenda gotengera Ndizi TV mwana biribe CHIGOSORI na nchende mo Steven captain 001 okwa machibu kurwa sebiti awasegati abona se gosori ya CHIGOSORI go mugasolero nigo timu ya Kisii Queens FC banya ikora timu ya Kimandi Lioness chigoli sato asegole yamo ine gosori ye ligi ya basubati ya FKF Division 1 kana kibona ndake timu ya Kisii Queens yake iliyo mwanganyo iliyo rengo gati yabona timu ya Vikas Queens FC osore ndege ndrete guchikoera machibu tutaranya roikira bono ne gosori gati timu ya Global Connections FC yada kwenye timu ya Mayaka FC ase gosori ya ligi ya Nyanza Regional League ase gati kia Rigoma Market ase chinsemo chiri chia ward yerigoma gati ya machibu na CHIGOSORI chinde chigendrete chinsemo akorinde wiki ye tukoirana se ligi ose esama rengete ligi ya FKF Premier League amana rengete Shaban nige ligi ya somo tumokomoke igo ligi ya National Super League amana ligi ya FKF Premier League se weekend yeye
na eyana niraba bagabene asitimu au gutwara CHIGOSORI cyake bosani otema bagosori abageni bali bagwate trials za kitimu au na bali babekirwe sei na bali bataranyora bagasa CHIGOSORI kiri cie league na segate CHIGOSORI tuna se timu ya Shabana ya rigania timu ya Mara Sugar segatikia Summit Ground se wiki ya na CHIGOSORI eyu nigo Shabana nyose tiguchigori berense mentaga nsema ya kabere bakanyora chigori cyokorengana ni gwetera Jojo Nyango Ndizi amona Justin Omwando andake enero ya rengi nkwana ya Yesami Pamzo Molo. Imekuwa ni mazoezi nzuri sana kwa timu yangu. Manake ukiangalia nilikuwa naangalia wale wachezaji maybe tunataka kusajili. So imenipatia fursa nzuri sana ya kuwaona vile wanacheza. Then pia ukiangalia nilikuwa naangalia wale wachezaji tangu nikuja wajacheza mechi yote. Mechi zile mbili tumecheza. Imenipatia nafasi poa sana ya kuwaona. Na hii ilikuwa ni first half na sikuwa naangalia matokeo vile sana. Nilikuwa tunaangalia vile zile area wanaweza tusaidia. Kama mtu atakuwa anaingia atatusaidia vipi, ama kama atakuwa anaanza mechi atatusaidia vipi. Then second half tukeka ile timu imekuwa inacheza, tukakuja tukapata bao mbili, lakini pia sikuwa naangazia hiyo sana. Lakini nimefurahia sana kwanza Agwanda vile amecheza hiyo first half yote. Manake ukiangalia bao ya kwanza imetokekana kwa sababu ya nguvu yake ama juhudi zake. Tunamjuaga yeye waga mzuri sana kwa set pieces, throw in. Tumekuja tukafunga na set piece. So imekuwa sawa. Then pia wakati Masai ameingia, Justin ameingia, tukakuja tukafunga na set piece. So inakuonyesha tu timu yetu upande wa kufunga kwa mpira za kufa tuko sawa. So tutakuwa tunaangalia sana maybe kama tutakuwa tunaweza pata bao kwa open play. Andake oyo mekaenda na Sami Pamzo Molo moroke manegwe timu ya Shabana FC Kiravoniga utenaire CHIGOSORI bere Shabana yabuire yemo ya sire master league ya FKF Premier League CHIGOSORI ya Nzoia Sugar Shabana kanyorobo buyigwe chigoli sano tokwenda CHIGOSORI ya kabere bare kosora mona Ulinzi Stars egasire egole maseposa kwenda sebono no mutima ko Mokeira kwegure Sami Pamzo Molo ka ukwana ndake temanyambara robai bueta ndake angonanyo litobo buye CHIGOSORI kunda yebune coach. What you know when you say friendly village? At this stage, just even that have a result year draw. Telimbe. Aseki. Pamzo tara korona no mutinyo Mashabana. Actually, he has been in charge. Chigemwere Chioka. Ase squad y'abachezaji 30 plus. Ero munyene kuonera abwote babantabira abantu amanyete buna ba what they can offer to the team bali bakuru ku starting players. So different ina legacy yabo, ina legacy ina opportunity yalenge akuri yali abachezaji bali bande babaire bench banyondo lenge injury yo irandle back ali no akumuligerereria. So it's not the result yalenge yengenjo though lende yale ko chekubwa yale ko a bit more impressive, but it was not necessary. Most important ya mukonyire onyonya letumia all the 30 players umanyire ningo obwate ki aranyale ko fase timu ye ngoro muyo yana se set piece ngoro muya se maybe G1v1 even the Beyonce those individual qualities and abilities of players. I think inyanya kanta se friend ya Mara Sugar kanyara ko study so that one unakonya kunale team maybe in 1 month or 2 times umanyire ngo mupiro yo chire dakika ya 89 etoko gana to create free kick na bako manyanga nyale boli ole bench nkomoleta free kick eto nyale koleki ato square omanyire ngege muyekero kende ige totangene 1-0 etoka netiko ya lock p kera ligire clock ya yonyora maybe ya ikire the dying minutes so that 90 plus na bako manyanga umuntu room yaso ugo sali play opponent nyale bonyole nge bench okoreki omoleta. So it was a very good learning experience. And I hope it will help him amanye players baye igusenja mukonye terada akanyara ko understand we players baye and what each and everyone has got
tuofa no trialist nkwe kuna kwa na bale ngoro trialist ko mugyo bakege muri okere competitive friend no ko bakya kwamanya how much you can use them. Kono ndi matana ke mwegere je timu ya Shabana mawatebanda kese agosori yeye bubuimbware ngibwange nchomono no gotema bagosori abagani kono ndonya semara narabu na kie gese gosori bine ya nabarabu no gotema bagosori bali abagani nabarabu bali badari konyora mabaga nabarabu konde barabu bakanyora ndake point usikwanda makali point yose kuchie semara ronge nche kibwate adakese campaign wabwate yo ukobua wose ligi ya Premier League. Ayo manyene gwateberenga na baruntralis bale gosoma na a friend room at Trigo County anyway. It was not a competition, so the only thing nchenda nda kagere morale wa boosted as saying encho mara ne team ya Super League Shabana na ya Premier, so togote ba mara na batraba ke small brothers ba Shabana akara gutima na murumi no monne sometimes kwa machi como kolengani chinguru nabugo feelinga na nje ningorete ningisane next time ngisikwe gasa mono kake nabonda mu. So I think the only plus for Mara Sugar was the only good thing morale to maybe a boosted for them, and if it was also assisting the coach understand the players by that one also worked out for them. Nimaite korwan sema ya abagosori ba Shabana Jojo Nyango dizore captain ya banere nasangite ngari magaya gosoro yuko erase nakatete mbagende ko bwatira na gati ya yene nsemo ya oboro kyobuyo botene randa kina Sami Pamzo Moro uyo kwanya na monere Kalib Aringa kone kipina Monchererio awera se Shabana na enere nkwana ya Jojo Nyango. Kwa majina ni Jojo Nyango Rako, captain wa Shabana. Leo tumekuwa na zoezi, tumekuwa na friendly. At least bado tunaendelea kujeri. Bado tunaendelea kuunda. Najua kwa poa but tunangangana pole pole. Okay, so far watu wetu yuko poa kama team. Tuko saizi tuko number 17 na in second leg. So lazima tujikakamwe kama team. Tupambane tuwa pamoja. At least tujitoe hapo hivyo God willing inshallah itakuwa poa. But najua the coming matches na work yenye tunaput saizi by the end of the season tutakuwa tumeachieve kitu. So mimi kwangu ni request kwa technical bench wajaribu kuangalia hizo areas tuko na shida. Hapo hivyo kwa defense waangalie vizuri ndio tusikuwe na concede mabao. Some areas, some few aspects need to be improved on. The conceding, as my fellow said, the conceding is so high. We're conceding on first half, it's a bit scary. Sometime our team has been conceding on the last minutes. But now as we have a new coach, we see we are conceding goals at the first half. So I think his work has been seen already because we at least displaying beautiful football and in Pamzo we trust improvement in every department, in defense, midfield and in striking. So you've seen a good improvement, and I want to urge you fans, stand up in large numbers, let's support the team and do as we do. Shabana Torebove. And I have now what I ba Shabana bakosange vrenge bibiavo and docha gigati abali bakoterekere SMS korwa sosera korokura sogo Caleb awataba akotio ndani ya program. Clau Nyakez kama kawaida anatazama live. Yuni yule mmoja anasema anaendelea kutufuatilia. Jared Orure Maturejati abuna kuruchinse mo chirichia Nyachichi Secondary School. I'm getting you live. Jared Oyunga abuna kuruchinse mo chirichia Nyankororo imeya ninde imeyo moroberio mbiamono Jared. Lota iga Dominic Nyabuta abuna nchino mwalimu Dominic nikiwa Kisii County chinse mo cha Keumbu Kiumbu ya Masago Base niko tuned in mpaka tamati kwani abantu vechinse mo chirichia Keumbu nyalibali baikeria makwani kurwa Ndizi TV studio na bali bonsi bagende ko bagotubwati ndake ine nkwana ya ensemeri ya obogosori kurwa se mu ya